bueno oshe mojo inyowe watunze daro yebale bishopu abagambi mwebale munonga mpurira okushemerwa nahati kunabanindeba abaana abana beija hanu bajumwa nagira nti Ruhanga yebwe ekitiinisa abaheereza mwebale munonga okureeta abaana abaha ekintu kinyusya obu najumwa obu nabirya omusine ya kabiri 1987 obuntu akefuuzaga owishemwe Kagonyera yagamba ahankojo kimwe akabindi yebariza Ruhanga n'okugira ngu akantambuusa enkojo ezo yanjuna aza nahurra natunga obusinge ninyenda kubahaniza abaana imwe abajunwa numuza kutuura amagara marungi hariho kintu kirungi nk'okurra ebintu nibiyombera heeru abanyankora bakaba bagira efumu nibagira ngu kajiragwa kasitanyira obwegamwe abeishemwe kwokuba oyegamira omuri Yesu ohurra okushemererwa abaana nitubakunda Bibuli nebagambaho negira ngu abaana n'obuhunguzi obukuruga aha Ruhanga ekyo nizaba yiga narura na mushanju omushororongo gwa kashatu ekyokumanyisa abaana Ruhanga gwakubaheereza abazaire nabateeriza obuhunguzi mbwenu bw'orukureba nitwecwacwana nitugamba ebi na biriya n'okugira ngu nitumanya ngu Ruhanga ateeriza obuhunguzi ekyokumanyisa ngu tuturoba tutakiriho abaana baitu baryagumaho kandi amaka gaitu gagumizemu konka ki gaza kugumiza mugata nicyo kyandeetaho mwabazyo ebyitu nituza kubugamba omu bicweka bibiri niga kubukora omu bicweka bibiri emwe nitwenda tubukore nimubireeba kandi hati ekindi kuza kugamba naha micwe emicwe omuntu nabanza kubajunwe konka kwarahareba emicwe ye ogira otobwina kabuziremu nangwe n'omumwabazi ogu ninyenda kugamba aha micwe ye neza y'ebyokurya biturukuriiraho emeeza ei turukuriiraho abeishemwe abantu bahemwirwe ebyokurya omuntu nahika ameeza ogwerwa kagwe mbwenu ninyenda tubugambeho turaheze kujunwa rero wagira emicwe k'omwana wagira emicwe k'omuntu mukuru orakubugane agira ati omuntu ogu nahiisa Ruhanga ekitiinisa emeeza yitu nitwija kugitebeekanisa kiteekateekire ngu obumwe nituguma nitubagambira mutebeekanise emeeza mware ebitanda konka titurikumanya yaba nimumanya kubikora mwenu tugizire ngu tubireete tureete abakugu batwegyese okushemera kutebeekanisa emeeza yitu y'ebyokurya izoobe nibaza kukikorera nambwe nicyo tukubashabira ngu abahare nimwija kuguma mukurikirize abo kandi twija kuba tugamba munonga aho bokuza aha meeza y'omuntu kitayayira omu myanya etari emwe okishanga ebyokurya ohura na appetite yakuburura oshanga karya katogwa ebijiiko biri omu bwume bwumazi mbwenu twenda tureebe tukabitebeekanisa tuta rero kikaha meeza okahurra appetite yayeyongyera mbwenu ekyo kitakashikireho ninyenda kugamba aha micwe y'emeeza haza abaana mureke kugamba kimwe abo kworeka abaana biine emicwe mirungi n'omuntu mukuru yaba nagamba okutayomba n'abeshengereza ninyenda orabuga n'omwana wawe sitankore agira ati omwana wawe sitankore asoborekirwe nangwe nohakarabira munyu mwabazyo mwanyusya reka nkagambe hariho omugamba biire nagamba aha yateeranisa
ekidaara eki kyayomba kandi kyagarukamu nanekiyashobya. Ninyenda kubagambira ekyo kikworeka okugunjuka okushobya nokwaba omuntu nibo bakureeta aha nobaasa kushobya yarugaho yababuuza atiine kyabaho ati mwantebeekana nabura kikantebeekanira mbwenu ekyo mutarukigarukira. Katuze aha mico y'emeeza. Emeeza bagitebeekanisa eriho ebyokurya ningashi bakureetera ekyokunywa. Ekyokubanza ekyoshemereire kufayo n'okugira ngu tegeereza mushabe mutakatandikire kurya. N'abareebera abantu baingi naija omureetera akasoda obundi bagarukayo kwenda obushekye oshanga yanywire. N'abareebere rero ngu sore niba obundi okyanga kumwembarasinga ebyokushaba obirugaho. Wareeba ngu nooza kumwembarasinga ogira oti yanywire kamurijeho. Ekindi ekya kabiri kuba rukweta ameeza ningashi otayayiira abantu reeba ebyokurya ebyokuza kwihura mbwenu ekyokweta okutaraza abandi ekyokureeberaho ekiseera service bagira ngu oyeyihurire hati babaga enkokwemwe nomamba muri abantu 8 nimuza kurya iwe kuwabanzaho wataho amaguru 2 wayongera kwipapa rero wagumizamu washara ebitookye obundi hafu yesuwaani abakukuratire nikimanyisa nti twaine kibaratunje. Hati nikyenda oreebe abantu abarikuza kurya nibingana ki eposhoni ei watwara abandi ku bakugitwara mwena mugahikwa. Ekyo nekintu kikuru kandi kiteereza abantu ensuro. Omuntu abanza aha byokurya mugwerwa akagwe mbwenu ekyo mukifeho. Ekyakabiri koranze kwija aha meeza yijaho n'emyenda eyogize kandi n'omubiri gunaabire. Abamwe naaza aha meeza aija n'emyenda y'enziro waruga kuteeka obundi oijamu omwika oija n'omuuka omwika abantu abu waza kugaburira bakihura omwika gwateeramu n'ebyokurya obundi gubatama. Ebijwaro ebyojwire obundi tubyogize haza bireebeka kubi. Nikikuru munonga waza kwija aha meeza koraho woteekire banza onaabe rero obone kugaburira abantu reka kwija n'onuuka omwika orikuza kugaburira abantu. Ekindi okuza aha meeza korahikyeho ihura ebyokurya bikye nikyenda kushanga kiriya nangwa ebyokurya byo nibaasa kuba biriho bingi hati konka reka kwijuza esuwaani okiza kushitama aha meeza abantu bakashoberwa. Ebyokurya nibaba babitaho tubagira ngu byono byihure nobaasa kuguruka ebitakuri guruka capati esuwaani hazeho ebyokurya bikye ebiringaniire oreke kwokorera orushozi okitama n'abandi aha meeza bakashoberwa ekyokukora. Nikikuru munonga ebyokurya byamwire abantu kandi tubaana bonka n'abantu bakuru. N'abeshengereza tumanye okuturutwaza. Ekyakabiri kuba n'abakweta aha meeza obundi nyineeka akiriyo naatebeekanisa aine ebyakureeta atagaza kushikaho agashanga watandikire kurya. Tegereza nyineeka ashitame rero mushabe okunaanagambire rero mbone kwihura. Ekindi batarikweta aha meeza okiija nooshitama otabuurize ushitame nkahi ahabwokuba kiryabe ekyokushwaza koriija kushitama obundi okashitama omu ntebe ya nyineeka rero bakakugira ngu yimukamu rero bashitama harya nangwa na bibulu neekigamba tegereza bakuheereza omwanya ogu bakuteekateekiire reka kwija noofa okushitama aha meeza ya nyineeka ningashi ahi mwaba muri otabuurize mwanya ogu orashitamemu. Ekindi bagyenzi bangye aha meeza reka kuhika aha meeza okatandika kugamba ebigambo ebikubaasa kureetera abantu okugira ekishemi
muriyo muza kurya atandaga ati kunabwa n'umwana yaba nafegizi cyangwa yaba ataki hatugurura abantu ibyo kurya by'abatama ebyo bireke kubugambira aha byo kurya aha bwo kuba abandi abantu nimubateganisa. Ekindi aha meza nk'uko twaba twagambire ko nabe wibura ebyo kurya okarya obundi mwaba muri omurayini especially self service watandika kurya nakweshengerezo karugagaye kwibura kwa kabiri rayini etakagwireyo otakagaruka aha meza kwibura omurundi gwa kabiri ababa bakuratire batakakwasire ekyo nikyoleka emico mibi. Ekindi aha meza leka kubaza kufutana okafutana na wajua aha bakweshama lera katandika kufutana enyama leero nagamba obatuka yatwera abantu ebyokurya otarusa kugamba aha meza okagamba ebyokurya biri omu kanwa nikibako notwera abantu ebyokurya banzondye leero oraheze kyaba nikyetengesa obone kugamba. Ekindi ekitusemeye kwegendereza nk'abantu abeetegeriize kandi abawesitangore leka kuzaanira aha byokurya aha bakuzaho bakatandika kuzaana obundi naarubata ogu naanaga emikono obundi esaati ziragarumu mboga z'abandi otaruza aha meeza okaza kuzaaniraho. Ekindi otaruza aha meeza okashanga n'oryo tukureka bakutweke barahaye entwekano mbwenu norya oryo noora kukiriza oyebuuza omuntu ogu haabaho ki aho okuza aha byokurya akayinama okutiinamu kanarya naarakusya especially abaana kumukuba mu rubingi obundi ayenda ngu arakusye araza abandi ngaha yetware ebyokurya obundi nibukunuga n'okwebakaga yetware waba norya. Eki ninja kukigamba especially omu baana bato mutaraba muri aha meeza okagwisagagu korahurire wenda kugira obu wagira ogira oti excuse me oshoboreho okaca here leero korabe waba ori okunyampa obe niyo wanyampa otarireba abantu barya aha byokurya otarikikora obundi mukibano orya ogurra akantu karabamu kari katutandika kubuuza katuri abantu bataano owakwera ekiroha nakweshengereza ekyo n'emico mibi okukora ekyo. Ekindi ntuza kumutebeekanisa aho bakwetaba napkin ng'akakantu ak'okwesiimuuza yaba mukyuzi gwaragara aha kireju yaba gwaragara aha mukono koraheze kwesiimuura kakwasa aha bibero byawe waba okiriyo n'orya leka kukakwasa omu byokurya by'abantu obundi wayesiimuuza omukyuzi omuntu oruhindiiwe hata oriyo noomutaho ekuwayesiimuuza omukyuzi obundi takwenda kukareeba kakwasa aha bibero byawe leero koraheze kurya obe niho wija kukakwasa aha meeza orikwimukaho. Ekindi waba ori aha meeza n'omuco murungi okutarya ogizire ota engaro aha barikuza aha meeza akatagarra hati ogira oti mutaahi waawe abaryariira shitama oteriire leero kwate huuma yawe otandike kurya korikugira oti buri omwe yagira ati nikimanyisa ngu embeeza yashoba aha bokushanga nagira ati yeze enkokora yawe nikorera nakimusindika mbwenu ogwo n'omuco mubi okuza aha meeza bagikutebeekanisiza leero kataho enkokora yawe kandi ekindi omuri ekyo tumuco murungi tutebeekanisiza emeeza ng'orye leero esiwaani okagikirizaho okagikwata omu ngaro n'ekintu kigwire bakutebeekanisiza
bateganisize neza konkatege kuriyo kwisa mu ngaro n'abarebera abantu binjira bakakwiye kubafasha n'imeza yagira leta shana yagira kuta orayaje kwatunga no muze mubi halo turo hamwe utakaya ubundo lyo mwisho kaya ireke okuza kushwerwa mu bakikweswani bakaba bakikwatunga no muze gukererwa yobi n'abeshengereza eswani yawe gitaha meza rero ngeje ekindi nomuze gutara mu rungeri igenda kuba none na bagenzi bawe rero kakire sumu mwena muri ameza n'umuri abagatandukanye ebyo kurya bimwe yatakahwire mu kanwa halo naba ninjira icyo kubanza cyarabyona ebyo kurya byabishirye mu kanwa ekyo kongerayo aha ameza ubundi babatakwenda kuri byo kugamba konkiwoza aho bayomberera n'esimu yawe esimu no basa switching off ningashi ogite on silent mode rero korarga byo kurya oyishe oyakire owabananda kugamba niwe nomuze gukererwa yobi okuzaha ameza yo muntu akwesere okatanduka kugambiraho ombyo kurya ekindi nomuze gutara mulungi babesera haduna imu muriyo mukura ndio nimba bagambira kare kwe mutagabaho rero bakikweto kakiroza perfume kunukira kimwe okadushike myenda rero bakikumushikara byo kurya perfume kazwangana na perfume zenyo kurya abantu bakashobora cyo gukora nicyo rungira kweta hamiro ningashi ahaduna nagahaka kache katarakunuka munonga n'abeshengereza reka kwetera perfume okuzaha byo kurya abandi nebateganisa ekintu babone hameza tumucyo mulungi obundi omuntu kujya kwifere weki no nikikabire nikirungi n'omugiro kungaha yebare no thank you konka ebyo kurya by'abantu bagenda barya abandi baryaho aho bishop yenda tugamba ngo akaba mu Malawi barete mbeba abo ko bayino basiriya mweno ngo ondije yamweta ati hano ndicho musoni cyatse kuyembeba abo ko bakana mambu itizinogo handi yare wo barachwaze yamja ati ha nikajya aho ga konka ninja kutwayingo undi akananda atakamore kishani kibi ngu ecyari yo narya nikisheshebura mwego tarza ameza okatwara ibyo kurya by'abantu nkendo kusheshebura kora abota kuchiriwe wabasa kumugira yamya tifere wo mojo no thank you ningashi kanje chitesti bobundi konka reka kunuke ibyo kurya by'abantu ameza ekindi aho abakurira nanaze ngumuje mu kwetwara konka aho abakuzaha ameza nabo bakabuza abantu cyo gukora abantu barya osigaraho banawa bazombindi olya ameza n'olya mwenu omukurira ameza fa manya obwire obwaza kumara odeka kuzaho nako okazaho abantu bakasoberwa bekishobu narya so nomuze mulungi gendera pesi y'abandi ekindi tumuze mulungi obundi kwetera ekyokulya ekyokosya nkacyayi rero kashaba abantu abali aho ngo mumpe kikopo mpozakoze cyayi barabe yabaneyosya girekehore ebyokurya birekehore aho kugira mu cyayi yanshobera mundetera ikindi kikopo mpozakoze obwe nomuze mbe munonga wabarya akameza narokuhamu oyono obuta rwacayi omumisho g'abantu obwe nomuze gwenyuma
ekindi abeishemo baheza kurya otakiriza to speak rero katanga hagati y'abantu inyama bagakurya nomuze gukereruka yopi okwe hatura ahameza nano butumwa meino kirabe bitiyetengeza wahurira akantu twakuze mu meino ekyo rakore gira okuwaye kavaringa n'engaro yawe rero nobasa kwihayo oye kavaringire n'engaro yawe otaruza hagati y'abantu n'abarebera abantu b'ebidinisa ari ahameza ariyo naye hatura n'otuga to speaking ekyo nikikemuranda kimwe munonga ekindi aho muze obwo abantu bakukira kukora ahameza obundi ahurira nk'omucuuzi gwa tooroku rero atandika kweregasa otamweregasiza ahameza ariyo nayeregasa ronda ka napukini oyeragaze reka kweregasiza ahameza n'omuze gukereruka yopi n'abeshengereza mureke ebyo tuyerinde nabo kukomba engaro obundi wariisa engaro rero reba omuntu nakomba omutuuzi bona gwagwire kimwe ngaro ngaha ekindi n'obuze bubi halo are we together? N'omuze mubi okukomba engaro ronda ka napukini angambe kukomba emunwa ronda ka napukini oyeragaze kwaba ng'oliisa engaro nabwo zeragaze ekindi aho abakucenenkuluza mwaba muri muyo munywa cyayi rero omuntu akiriza ekikopo ninga egirasi oreba ngu cyayi yo yakwamagari y'amazima konka girani oyabuuza nayenda harigeyo ki ogwo n'omusembe munonga ahameza hati omubanyankore bakaba bagira ngu otanywa okahereza mu kimwe konka omuntu nooreba katunda yaba nagira ngu egirasi neza kuzaara kandi egirasi oreba gizira ati instead ati omuntu obugira ati egwo n'omuzembe ngahameza otunda kora warabwahomu akara kasigaramu ahansi kare ekyo orabe nayosya kati ekindi wabona ahameza n'omuze mulungi ningashi n'omuco mulungi mwaba mushitami muri ahameza ogwo ari aharubaju rwawe oli ari aharubaju rwawe noyenda pawulo y'emboga shaba ogwo aharubaju rwawe otimpereza pawulo narebera bamwe nimuka obundi aine ekooti nangwa obundi aijwire nk'ekanzu nibwenda kugamba tinyabahereza rero reba yimuka mukiza kugira mutu mureba ekooti yakora omucuuzi ahakuba tiyabishaba nanda kurengeze mukono hariya ekyo orikukora nogira oti excuse me naba niyenda pawulo ekyo ahabwokuba era kare niiwe konka noshaba omuntu next to you ngu agikwereze reka tutambuuse engaro zaawe ahasiwaniza abantu ngu noyenda biro ebyakurya mwakyetegereza ekyo nangwa n'obwekubera shukaari nonda ka shukaari kutaburamu oya yangatabura nomutyo tiipisa ka shukaari excuse me I need that power mpereza akantu akakajiiko reka kurenza engaro esiwaniza abantu n'ebukopo rero ngulooza kuronda pawulo hariho omuzembe ogundi ogutari mulungi ahameza especially mwamushitamuho aho omuntu arikweza kurya rero esiwaani agisinduka omu maisho googu oba abantu babireeta omwana obireeta wanobiriire omu maisho gaawe konka kuwaheza oriyo noobisinduka omu maisho gangye
tekereza umuteguzi ayijanye wese wanyu reka ku kisindiko wanje otwereka ninye naba ningabura ekyo kirebere kirihingi omuntu twakweza kurya n'atagenda siwana mu misho gye reka kusindika ato mu misho gawe hato yebuuza owanje yakusindikirayo ki n'omuzembe munonga esiwani yawe tegereza abarikugabura babe nibo bagihaho oreke kugimpereza nanye naba nyine yanje ekindi n'omuzembi waba ori aha meeza obundi okwise huuma rero katandika kugamba tutwabire twahika rwabutura turikutora okwise huuma niyo kworekereza omuntu akuri aha rubaju tutwabire twahika kaboye turikuzambarara rero tureba basi ahabwokuba ehuuma egyo nobaasa kugikimuta omuntu omu maisho okwise huuma niyo kwenda kukozesa ngu ogambire omuntu n'omuze gutari omurungi korabe onooteeka okugamba oba oriyo noorya ehuuma yawe gita hansi rero gambe otakakozesa ehuuma yawe ningashi ekijiiko kyawe naara omusyo gwawe kugukozesa kugambira abantu ngu bakwetegereze ekindi ekitashemeire kukorwa aha meeza n'okwemamura muriyo nimurya noora omuntu yaja reka kwemamurira aha meeza ekindi mwaza aha meeza reka especially abakazi reka kufa aha meeza y'abantu ebibatebeekanisa ebyokurya eshaho yawe gikwasa hansi batebeekanisa bawulizi ng'okutwaza kutebeekanisa mwaza kubireeba eriyo oreete enshaho yawe ogishoka omu byokurya ogwe n'omuze mubi ebishumurizo by'abashaija bakuvuga za motoka ebishumurizo byawe bito mu nshaho reka kubita omu byokurya yaba bitabariirwe aha meeza egyo ekyokuba ekindi nibiba biha ebirofa ebishumurizo siine noobikwata hati wabita omu byokurya by'abantu ekeshaho ahi waruga siwahamanya yawe wanoruga kwekushesha yabaki kuwagireeta wagibanduka omu byokurya by'abantu n'omuze gutari murungi korawe bakweta aha meeza y'omu bugyenyi washitamaho eshaho yawe gikwasa hansi eshaho yawe baba batagiteekateekire nka decoration nawe eshengereza ekyo mureke kukikora ekindi wayenda kuruga aha meeza katugire ngu oriyo noorya na bagyenzi bawe habaho emergency oba okuteeka kushobora buri kikureeba waguruka aha meeza nk'owooteeteekateekire nk'oine okuwaaba omu mutwe bakaba washobora noobagira oti excuse me rero bakugira ngu obundi wa excuse rero shobora heeru obundi ogaruka n'abeshengereza reka kuguruka aha meeza otikureka haine ekyabaho niba bunonda kurakakurugaho nooshaba excuse rero abantu bamanya guhimukaho wagenda kandi ekitari kikye ekyaha muheru abaishemwe abicwetwa eri aha meeza otariheza kurya nangwa nobwokuba ori owanyu okwimuka ahiriiro bakareba wimuka wagenda ekyoshemeire kukora noogira oti mwebale kuteeka thank you so much mwene bamanya ngu omuntu waaba naarya ainemu obuntu kandi aine emicwe abaana eningyenda noora yashitama aha meeza arya ebyokurya nk'otatebeekiine oreeba yagakayimukaho n'omuze mubi okutagira nyoko otuwateeka ninga bwotaayayiire otumwebale munonga aha bw'okuteeka abiishemwe ekyo niyo kinaniyende kugambaho nimwe aha micwe y'aha meeza eitwaza kutebeekanisa mukareeba oku barakitebeekanise ekyo kyaba kine ekicweka ky'okubanza mwe ntitwaza kuzakyakabiri aha n'omutwaro gw'omugisha kweta omwishiki oba aba banjurire naruga omu Lake View kumpa omu Lake View nangwa n'abantu bingi kuba kuhika muwareeba oku batebeekanisa emeeza y'ebyokurya obura wagira enjara
n'obuyeta kakanyire lwendo wishemu Gloria twakwatira. My voice is not okay, but I think I'll try. Who am I to speak to this congregation? I'm even shocked and I'm amused because I've not talked to big people of this caliber. So when you see me shivering, it's one of the reasons. Maybe I got some two people to help. Tablecloth. Tablecloth. Ekitambala ky'okubandako okukeza kushitaho oteeka akanda haiguru bakeeta tabletop. Kandi n'oba oshemereire kuronda colors eziri attractive otaronda ekitambala kya black okakita ha table yawe. So ekya white ni tablecloth, ekirikurataho ni tabletop. N'okozesa colors ez'okukunda kandi oreba ngu waatamu ka fashion. So twakukora ekyo bakweta table setting. Wano otebekanisiza abagenyi baawe ninga oine ka birthday n'ogolota. Tukyeta flower vessel. Burekorokoreso ubwo wabiriho yogamba usharo ekimuli eki nibakyeta flower vessel n'okiteeka hagati ya table yawe tokuta ha rubaju ninga oteeko but you put it in the middle of the table. You mind about the design. Tokufa warutaho noranga kyokora hijamo anti. After zote abagenyi bawe bisha nibaba bine kushanga emiso knives forks byona ha table. So nitugeeta cutlery. So amazina gabyo tulina omuso omuhango nibagweta main course knife. So buli omwe noine muteraho main course knife. Buli omwe noine ugomba gukora icyo kwa main course. A bit. It ni main course fork. Then it dessert spoon. Ekijiko ekikulya dessert n'obumera obukunulira obw'okulya wamala kulya ebitooke enyama ebyo byona. Nobasa kulya nka twa fruits twawe tushazire. So nibwo omugasho gw'okula ekijiko nibaba bakitiira ha meza. Waza ahandi ukashanga ekijiko nk'eki bakakuheereza fruits. Otakatuma fork. That is the reason why they put this spoon. So nagamba main course on professionalism. Main course nemmere teri heavy. Katugambe matoke, rice, Irish chapati, ebyo byona bitubara nka main course. Then obwo obundi bwa hamuheru bwa cake bwa fruits nibwo tukweta dessert. So buli mugenyi noteeka muteeraho ebintu bishatu notandika n'omuso okuteeka on the right hand side. Come and sit here. So this is her right hand side. So omuso guni guteeka on the right hand side. Then ahansigaho ka space kake ninjiraho nakareeba kugira ngo yanashitama ko nkuteekaho ndi yanashitama nakuguteera kugwa hansi. So nimba nyine kusigaho ka space kake. Then a main course fork is on the left hand side. Then a dessert spoon nochita here. And one nochitekaho nereba fork ahead
aboja ngo yanakozesa ekisipuni nakukwata ati kyumanyisiwe wateekaho tisipuni yawe omugenyi wawe yija nakukozesa bati nikiba kigwire so buli kimwe nokiteekaho with a reason omugunaeza kumutebenkanisiza bati nanooku kandi wanoobitaho toshomere kutandika kukola ebi noba olina akatambala kawe karungi yuwaipe ongana oshanga omuntu nakozesa ekiteeteeyi that is very wrong noba tashemere n'okubikwata omu ngaro zaawe noba oshemere kubiteeka omu mizi gakoosa wabyo omu mizi gakoosa okabikwatira omu katambala karungi then you wipe as you put abahare bo mutafayo abo kwemeza yaba late yeja kuberho mwize roja kurabaho rero kweri in case atwaza kutebenkanisa tebo yawe bati nituba twine obutambala bwitu obwo babagira ngu nibabweta napkin twine paper napkin na napkin ez'ebitambala paper napkin ni serviettes then napkin ezi byona nibikora omugasho gumwe so wanotebenkanisiza tebo yawe kurutira abagenyi b'okwexpectinga nobakorera obudesign ninga obufashion obulabashemeze nani mango mjeni wange uri kwijana bishop ninkumukorera bishop zihati yes dorabe no mango omusinzi niwakutayayira then okamukorera bishop zihati buli kimwe nokikora with a reason maybe kanjire woine nka kabasite muka yawe obasa kukora kando this is how you do it ekikando then you put it wano omugenyi wawe nakunda kurya eminekye n'okumukorera ebanana nawe nkukikora omu so this one is bishop's hat, a candle, then a banana. Omunekye noshubura tenashubura then ya fashion ni bwingi nobura kabushemeza so bunaningeza kubereka fashion ziri different konka tebo yona nobasa kukora aka ninga tebo yona okora kando ninga tebo yona okora banana ninga tebo yona okora bishop's hat okuheza glasses mjena muteraho glass kandi glass egi nowene kukiteeka on the right hand side mugume mutere amesha b'imeza katugezeho tufurire buri mugenyi nomutera glasi yeye aha butono bwa buryo because we use the right to take so katugira oshitame aha ekiba kitakwenda oyiheyo glasi egi neba etari yawe egi neyo so yawe neba eri egi kokwezaho taho glasi otaho ekyo bakweta side plate plate ezi oba omugwe tukweta side plate omugasho gwabwo wanogya emmere yawe okashangamu egufa oba ekyo takwenda kulya nokiteeka konka noshoberwa wareba omuntu yakikwata akakiteeka akitambala nkeki noba noteekateeka ondiijo arakukurateho nawe by'omugenyi we nibakumushitanisa nkaki
so nabashemeye kubiteka harusahane mpogo kugira utaka kuvise kitambara so buri umwe nawe ni umutera hakeye ugateka harubaje rwa foka omugeni wawe noshaka umutobe nkansi okataho omwonyo okataho toothpicks byataka mpitanga okubuuza omwonyo gulahe toothpicks byona nobaine kubimutera ebintu bye bibanu byetenga omuntu yanarya nabyo nobiteeka harubaju rw'ekimuri eki wano oteekateeka abageni bawe nobasa kuba nomanya shamimu nanywa amaizi patience nanywa crest buri umwe muteraho ekyeye okiteeka harubaju rwa gilasi aho noba nomanya buri umwe kyakunywa konka wotakubimanya nabyo nobikora nka decoration obiteeka nka hagati kugira buri umwe yija nayesotinga kandi wano obitereza nomixinga colors eziri bright na neziri dull kugira hamwe n'akantu kawe karugejo uko kutereza emere yawe twamara kukutereza nogireta otaha tebo ezidishi zo bine zona niziba zine kuba ziine emere ngira tuziteeka tuba turazitaha kokuta edishi zona ha tebo omugeni we nomukonjestinga ajatina obusingi kandi ko kurya noreba emere y'omudishi yona ekuteera ekyoya na appetite ebura habwojani wanorya ebintu mubiraba byona biryaho nobugwa choice so nawaine kubaine tebo yawe harubaju endiijo okabitereza ezidishi zona okazitaho zikateera layini okataho n'ebijiiko katukozesa mutakoresa ekitanda assuming nti emmere yawe wakipurikanizira ebyokwe byahwire oyina emmere yawe aha wanooleta emmere yawe toshemere kuleeta esahani oti omungalo shemere kuteeka nkaha akatray karungi kaaka okiija oyegwire emmere yawe then wahika amugeni wawe nosheka will smile a smile costs nothing then akatambaala aka if you're a visitor ninga yaba aliwo omugeni okuhikaho bakuleetera emmere nobaine kukigura okakateeka soka kukateeka hayanarya ekyamulekuka kyona ekikugwaha she will not be dirty. That is the reason why she puts it here ninga wotakwenda kukateeka wamara kulya you use it to wipe your mouth ninga you wipe your hands nobasa kunaaba engalo mwana okuja nogirota engalo nokakwata noyesimula so mugasho gwako nobasa kuyamba obutakuba ninga kakuyamba okwesimula hamunwa ninga kakuyamba to wipe your hands yanje naika where odra is I smile when you're serving you serve from the right Tinkuraba kunu on the left hand side, Onkani Ndaba here on the right hand side. Then nani ndeka emere yanje, nimkutumuteraho, namara mjire, enjoy your meal odra, enjoy your meal sir, enjoy your meal bishop, according to the levels of someone. Talk forward the hemerot or kilk. Oine kututekaho okamuha attention okamugambira enjoy your meal ende bintu byetukora abishamwe aha yaba nagamba ngo waba noretera omuntu ebyokurya torukubiramya mukono gwa bumosho notoreza oto mukono gwa buryo rero mugambira enjoy your meal kandi ekindi hariho emico tukora hamezi yagamba ha mico y'abageni abakujyayo bakukora konka nitwabakusavinga hariho emico tukora egwire oza kubuza omuntu ekyaranywa ninga ekyaradya oshango ryose n'okunywa ki emico ekiteshemerire noba oine kwemera okamureeba okamuha attention someone feels at home konka ebyo by'okunamisiriza nibiba bigwire
ubundi nk'uko yagamba perfume wasa ko ine perfume yawe ari terrible so ko kwinama munonga ubundi kimukora kuri so nawe ine kwemerera ukamureba ukaganira nawe then ukamugambira ngo enjoy your meal. Epande nakaba mujyanyi wawe cyo kunywa ekigirasi nokitimutinga kuba yagishanga geti ojimutera aha ahigurira muso kuba hari esahani yemere aha hari esahani yemere ati kikumanyisa ekigirasi nokukitereka aha omujyanyi wawe yananywa twizi niyo okutwigura omwigurire customer care. Enjoy your drink, Sarah. Enjoy your drink, Patience. Then I can camera. Nikwera banyuma yagira ngo kirasi nko kuyabagijumikire aha ba security purposes ati nogiroti akareba kine kirumu waza kumutera ngo cyo kunywa rero cyumuteramo amanya ngo kirasi wamuteramo yawe nyenyonjo ubundi kine kirumu okana wo yaza kubomora amezi nabono ababa waiters na waitresses bashoboka bari abayonjo mu ngaro abo koko kubomora amezi n'ecupa yanjye ndaruza abasitari mungi icyo sitari kigobuge kumurira so cyenda bari umuyonjo abo ibyara byafite amacupa yanjye ubundi namara butari biruki. So we are going to assume that these dishes have food. If you are to arrange your dining for food, you arrange these dishes according to ebyokusavinga. Tolabanza enyama okakurasaho ebihimba okakurasaho dodo there is a protocol. Nobanza na meals emonde ebitoke akaro ebitakuri byona bikwayo kobi katugambe zidishi zona nigezine byahwayo kobi kwayo tutaho vegetables twine nka carrots, french beans ebintu byokurasaho kobi kurugaho otaho ebyo bakweta sauce stews maybe n'ebihimba nobanza n'ebihimba kugira ngo otabanza n'enyama atakurya enyama kakabura appetite etumango twena nitujya like vegetables all those so nibyo kubanzaho kugira nti kwakwija omuntu atakurya enyama abe yabwinekire yakore ki agende kuri atakahikayo so ko kuruga habyo kurya okurasaho greens waruga greens ariyo nashobora ibyo kurya ukora kutebekanisa ameza ngo utaruza kutebekanisa neza omubawuruzi ukabazana n'emboga banzana n'ibyo kurya ebitoke omuceeri oburo rero ukora aheze uze aha greens vegetables ako za vegetables waraga habyo kurya ukabanza vegetables abantu ngo bigure vegetables rero bije babashara ibyo kurya bwanyuma atwo kweze cyo otekamo stews nyango ingagete okurasa ebyino mucuzi kokweza ebyino mucuzi okurasa hashemba ebyino mucuzi kenyama eyokize kenkoko eyokize ebyo nibyo bikwije hamuhemu bonka noshoberwa ahantu oshanga babanza enkoko wamara kukiteka hasahani yawe yomire waika kuno hawa beef akushukiramo sauce ya nkoko yeyokize bonka ha plate nayo neberi nka stew kuba byona nabimixing bonka ko kubanza za stews hamuhero katekaho enkoko okitwara stile yomire nkoko baba bakiteke yagira ngo kurya vegetables otaho emboga ezirimo obucuuzi rero okirga zirimo obucuuzi otahazomere nk'enkoko erikuba eyomire ekigenderwa n'eki kwokubanzaho enkoko yawe eyomire wahererwa obucuuzi kimanyisa ngu enkoko waza kugirya neneza kushaka eyerimu obucuuzi mbwenu obanza obucuuzi rero enkoko ebyo byomire bikuhererwa
kayo rero bisaha mutogo byo kurya icyo kigenderwa then echaha muheru netwine cyo bakweta dessert. Dessert ni fruits nk'imineke, apples, orange, byona ni byija mu dessert. Twine ibintu byo bakweta fruit basket, akandi kabasa gukora nka fruit basket ninga kakakore nka fruit basket. Nokwata nk'imineke yawe, watermelon, nwasa kwata nk'inanasi okiteka hagati omurubaju otame emineke, then ofuna k'obutundo ogumana okuteeka omu sides, k'okuheza okwata bwa savage bwawe obufoldinga ogikuleetinga akantu kawe karugayo gye. ata designinga obuntu bwawe ate ebintu byobikwisha ha muheru obiteeka aha. So okusavinga nabwo ntihabashemere kuba hariho obusahani obukyebwa omuntu araataho omunekye gweye ninga fruits zeye, kutari kukwata watermelon okakiteeka omu soosi y'omuntu noza aha mukoro oreba ine esahani eyo bakwata watermelon na foka bakuteera omu nkoko onashe enkoko n'enanasi. Ekyo n'ekintu ky'okukora ekyo kiyagamba ni kikuru. Dessert n'akakanaka byanatebeekanisa kakushangamu obutunda, omuneke, emicungwa nibagira gukora abe wakitaho amuheru taho obusowaani bw'okubitaho oreke kureka abantu beibura okamugira ngu wakiriza omuneke ninga enanasi agijwanze omu byokurya bye. So okwo niko tukutebenkanisa emmere yitu kandi woine nka bwa saladi bwawe obwo bakweta starters nibwo bukubanza aha oshashara nka bwa cabbage bwawe butatekire mwene obudesigning ate obwo nibwo bukubanza aha okakurataho emmere vegetables sauce dessert aha muheru. Mutego umugabo muri mwanga Kwaza kureba abaza kuzaa pati ya muheru ya ikitanga amina tabiti on table. Aha table abantu bagamba how to serve. Mungawa no serving omuntu oshemere kubajurire kye hari ahantu ho kuza okashitama omuntu akija kuservinga atireho nibabyeta lipstick and all those okashanga atireho red oba ni yellow akakubuza appetite. So one of serving omuntu you have to be natural. Kuba wakwija na lipstick yawe omuntu akurebe ahure na appetite yagira ningo ine byara ebyo bani bagamba ebyo bakonjeraho oshanga already biri black bijo kwisemere byo kandi bizo mu mbere na wanu okirize sahani y'omuntu ebyara byawe kishimye kukwata n'okikwato kujya wanu omuteraho ebyara byawe tibyazo mu mbere ninga oriyo n'ogamba n'omuntu okwisemere yeye oriyo n'okiroti ono omuntu appetite kubura then hariho kwigura akasoda wijo ine opena yawe mushiraho ko wano yayo opena and aho yazashobora hangi zizashobora ebyo nabintu bikutuma omuntu yabuga appetite. Wano ija kusavinga omuntu ija na katray kawe otireho esahani yawe otireho opena yawe kujya wateraho omuntu emmere yeye ka opena kawe kakihaha okigura n'abatakumanya aho kukabika ninga omusego kuhikaha muntu katandika ebyo kandi abantu nibabikora oreba ngu nakusavinga ebyara byaba bito omu kitokye atankakwata omu nyindo ninga mutire layina ryati yamara kwata akasahani akubegyera karona karako nokarya. So ebyo nabyo bikuhemurana. Thanks, that's all I had for you. Abaruguru yaba nagamba ku kikamire kirungi ekitwaba twagambira emicwe ninga se mutwarize birungi ameza koraze gabura omuntu reka kukiriza ekikarama kikukoka kireeta ninga kimukaho katandika kureka kuri omutwe oriyo nooza kumwiburira ninga kiba nonyurura oti opena omunshaho obundi empare zaawe zikareebeka rakutunga appetite oishe orunakyo niba ebyareka gonyera yanagamba niyo mukwata omu byokurya bye.
nubwo ahubwo yakwetora ikirego izo mu bateshimye kuba naropenane zo mu nshaho so ninga 4 kandi bikozesa bata ajiro bijashikama akoze right hand 4 kg achikwata left atikakugira ati kakugira hariho n'enyama 4 kg nagisimba bano munyama bano mu chapati ekyokwenda kushara kyona then right hand eshara foka nekisapoti nokugira kitatambula then omuso oshara atiko kumara kushara tokutanolya ekyo washara nokozesa omuso okukiscoopinga okiteeka ha foka atiko kukita ha foka okozesa omukono ogu olya okwo niko bakukozesa omuso na foka inaina kintu kibuuzo inakyo tukyalinzira ateretse amazima mwita kugumiza muri mwita kureba difference imwe barazo mu areas zindi hariho British style hariho na American style kandi hariho nabo kubasa kubisa kehuma gatiri ngo bakehuma yonka atakumso ekibero basa kuroseuma kwasi konke wanenda kubaha fruits zawe konka kuwaleta fruits zawe tiwabuza n'okubuza noleeta otawotipa oteraho okupa nohaya kugira ngo nigenda nasi you have to ask nobanye kubuuza excuse me sir some fruits kakubeta kuzenda ozihereza kwenda kubako kusimufosinga okazitaha nakurya ebyeye kakuheza ezo fruits azisigaho nendo mugamu like tiwashisha fruits ezo kuba tiyakuzirya nondija arazishangaho takumanya habwaki batazirya tarazirya soko kuleeta ekintu emmere omuntu kakuba ayine emmere nomuha obwire kakuheza emmere yeye oije otware ekisahani ogiihaho okumara kukihaho ekintu kyorikwenda kumuhereza nka fruits ezi okireeta omuntu ogakimuhereza hati noleeta fruits aineho glasi yeye aineho emmere toyinaho kubiteeka obiteekaho naye abalugo biine ebiba bitiraho ebindi banjiraho ebindi biba byingi obuba appetite nolya kimwe kokukiheza baleeta ekindi kandi nawakireeta nobanza omubuuza excuse me sir some fruits ninga tukonjere kasosi konka tokuleeta okateekaho pai okiringa watermelon konkuwe byona nobireeta payipayi obiteera ona nawe yakushaba tikirungi so nobaine kubuuza kandi ikindi yagamba okukozesa ehuuma kandi ugira ngu waba washiramu ameza ehuuma yawe yaragara abamwe nasikabaringa agiyehaho agara kagikozesa ngaha uze ndijo huuma ogira oti excuse me can I have another fork egiyaragara haseka kwine huuma hansi okaba niwo wakozesa wakati bakureba atasheza kureba bati bakureba okihananturaho ahaitwabetu nashoberwa omuntu mukuru narehuuma yagiyeho yatandika kukibisa shabe ndijo huuma kandi kokuba nanye nindeeta endijo huuma ejoyo waraga hansi nimanza ngirekaho ngenda nkureetere endijo kuba nimbaasa kwihaho egyo oteekateke ngu naakoma omu muhanda naagigaruza nimanza ngenda nkureetere rikye namara kikuhereza ntooratoora egyo ngenda ndeeta endijo kandi omugyenyi wawe kakuheza kurya omubuuza excuse me sir how was the meal omubuuza emmere yegyeta ashika kuba taahaga owakiza esaana wakitwara you have to make someone comfortable in your house omuganize ina bino bikuza webale Gloria yona ninyenda kubuuza ekimuli eky'olukutaateko ey'ebyokulya kishemeye kuba kiri nakyo nali artificial
kandi ekindi kishemeye kuba kiri aha level ki ekimara eki ego kandi tikine kuba kiri kiringwa munonga abo kugira ngo omuntu oshitamye aha naaba ashemeye kureba mutaahi weeye w'oku so toshemeye kutaha ekimuri kiramubuze kureba ow'oku kandi ekindi ekimuri eki nikibaasa kuba nakyo ninga artificial ninga otaha ekyo bakweta talking flower niki eminekye nimbaasa kubura kutaha eki konka ndeeta kakakiibo nkadizayiningire gye kateeka nakyo nikibaasa kukora k'ekimuri then ekintu kyo ntabagambira kokuba oyine abagyenyi you categorize them bashitamye aha harimu abaana harimu abakuru wandi obasavinga nobanza n'abaana bato kuba n'okuha nyina soda omwana gija kuri so noba oyine kubanza n'abaana kandi kokuba oyine abagurusi n'abaana nobanza abagurusi okurasaho abaana then abakuru hamuhera kekuba erikapo katugire n'omushaija n'omukazi nobanza omukazi omushaija hamuhera Thank you, Gloria. I wanted some guidance. Table hurry up serving. Let's say it's self-service. Mwari wokushamuntu yadire kurya as one. At the end of eating, atabiki. Ukayabyaho hari yarukukunda. When ka selecting ata embere eyindage kandi nkaheza. Kyakabiri drink says ziriyaho. So dashemeye kutunywa byari ingamizi orine drink eyibantera. Wewe mukama weka ningo wateekaho ngareberera abagyenyi wewe nkako bakumara kushitama nawe ejo babuuza baheyako kunywa tokulinda ngo omugyenyi ayefundurire edisipulini visitor naabaasa n'okushitama birekeho kuba tiwabimuheereza nawe ejo omubuuza omufundurira omuteeramu kokureeba kyahwa tokulinda nga maremu kwenyini noija omubuuza can I add you please omwongyera hariho abantu abari disipulini ekyokumuheereza nikyahanywa amarataha kale yaba atari free niwe noshemeye okuguma hihi nawe okaguma n'omubuuza can I add you then ekyokupiikinga emmere wojya ha mukoro ninga waatayaaya kuba kuteeraho emmere wayemerera aha nobona oreba emmere harikukoma banza oringuriza orebe hariho ki ninga otambura orebe hariho ki otakasavinge okore choice kokumara kubyetegereza byona omanya ngo ninkurya capati ninkurya enkoko ninkurya irish kugira otakataho emmere nyingi okabura kugiheza noba nohemurana kuba haraba kuba batakariire obundi emmere teramare konka owataho eyokushiisha kandi ekindi n'abakusavinga katugambe omu maka gitu ninga omu bizinesi nogambira omuntu ati ninyenda kaki konka yakuteeraho kingi bai ninga omujyana nyenda ka supu konka akanyama neda oya yakiruza enyama yagikuteeraho so omuntu orede mubuza apetite atakayikire neyakuza hari okushanga wabyeteeraho kandi hari okushanga abo wateekaho ngo basavinge bo bonka batakwetegereza ekyo bakukora akuteeraho byingi kandi otakubyenda kandi ekyo bakweta self service aho baba bakuteeka enyuma ngo ogabure omuntu yakushaba ekijiiko bafuna okimuheereza yeteereho konka ayina okamugira ati can I help myself akakwima ekijiiko oba nanamaho n'okubiheza kumbe obundi we hariho ekyo takwenda konka n'emico mibi eyo tukukora konka tashemye okukikora nagarukamu hariho reasons nyingi ab'ekyo nobaasa kutegaho ekiwasabire nareeba ekyokurya nkakitaho kitesitinga ngashanga omwonyo gwarenga ngashanga kyasiriramu ngashanga tinkuteekwa kubiheza ngo niho nabyeteeramu wareeba kiteisa nkokuba noteekateeka oyina obusinge kubirota kukireka obuure wakisabire kandi hariho obw'okubirebesa amaisho okaraba byakwapetayizinga konka bitinge tesiti nekyo nikimere kurema konka wokitiireho gyenzire ino ndijo yarinaho ekibuzo ikindi cyakira hanuya we bari munonga obwishemwe ekigamba nareba igwitwineho emiringo mingi kandi amuhe twineho
fruits nareba kweta ebijuma mwene hate na nireba tuineho emineke tuineho apples tuineho na kobutunda zibaza kuba na watermelon hati okora bitandike no kora bihendero rukurya ati kuma babyinde order ningo banoza kutandika n'icyorere icyakabiri nyirakuruza kimwe kaheza nawe twareba mere ugatenda breakfast hati nka breakfast aho noza kushangoineho nka chai ngakutoleta mate oineho mugade oineho emineke ati aho oda yake okora bigene cyora hereruke ataho kumanya wategesi nasawo tegesi zimwe mbere kuna kwa saferia bari murongo oda yemere ko kwimuka ukagaruka ukaza kwesavinga fruits self service ko kweze bibishaba bihaho kureti yawe ugaruka ugenda wesavinga fruits ukurasaho fruits emineke watermelon bikopo bibyona nobasa kubitwarira kinako cyabyona n'ikindi fruits kongo kunse mu bigo twine oine sahane yemere noenda na fruits byono byegure mukono gumwe kandi turabibasi so ni habanza kimwe habona kuzaho ikindi hariho reka tucyanganise hariho different schools of thought aba otakagire kahi hariho science yizire kugira ngo kendo bagefuse kandi cya kabiri order sometimes they got discretion y'umuntu wewe kaba umuntu uba kwandikwaza it's a breakfast at the concentrating akidoho aho next time turagamba breakfast that's a different one naningira ureke batwereka cya kitanda abo bwire tuzi kandi ngo bakugenda hati wano yarakitanda eshukeji yo kubanza to kugitaho upside down nogitaho nk'uko sheme kuba nezaho to kukihinduriza waba notaho shuke yo kubanza ngo utakakihinduriza gitaho ko kweri aho amabara gakurebeka mwe kuyakubiye n'amabara rero nkunda kumbazira kuba kunangire mwene utagitaho kihinduriza nokiriza omufarisoje otayeshuka yona kugira omuntu yabyame takarugayo nanobwo kitayoje then twina akantu ko bakora aha rubaju ko bakweta kafu nogira oti otayemi byona ukwasira aha then ako karekura ko kugira oti haza haka nikayambesha uko kuguma kugira bitakashora bikarugayo nanaho nukora kimwe otayo waba ngo yareshuka reba ngo nka muto wakitayo munonga ahabo ko muntu twari kubyama neza kugurukayo ushanje umuntu wo byamire shuka kuwaza kushanga washango lya mufarasi mweno kiteyo esa hansi yo mufarasi dena harubaju hariho kakafu naho kashoteyo yono kitayize yecumwe natwo kwatoti okaguma yerizaka ahantu biba byatahireyo okarekura ko kurekura eteka ko tukweta vi kazaho gati niko kagumisa ishukate kurugayo kandi shuka nayo urebe munema ari umuhango reke tutahaga akanaka rero tunaza kutanakafu natwo karekura kaka kandi noba ine kugikora straight kugira umuntu yisha arebe ngo tina yabyamamo amanyanga shuka zo bamuteraho zigorire natwo gakora kitanda urebe ngo uwakinyura yataha yoje yaba straight areke kuza kwimusya akashanga ye kuba kubire so ukitereze haturoroka yitereza aba straight ate shuka ya kabiri nokikora upside down eshuka ya kabiri hatiyo kandi twaza kukitaho empindure which means ahari kurebeka ka mutwe niho harije kuba hariho mubiri ko kukitekaho aha kitandikira hamwe rwo kitanda then ndijoro nogirekegwa kuriya
icyo twakora ugaruka ukikora. Egin Mristana Echimara Idani Chiche, when covered in palm of Chichira, or Black Chava Snitchda, Little Chita, the one I never got nawe yakiranga tutakukiryama banana mango tichiterire tishemye kuba nikikwetezeka konka wowe no mugeni no mukubira ashanga kigwire kugira amanyango kitande cyane kutaha na saidi otina ho kudure ni chibali chimaisa kuwaya rechitanda chiguma muchenje konka wano mango ino muchenyi no kubako ahara atandikire tutaho muchitanda kitanda chako kuba chaziroti na nobu mbere kubyama kubi ebintu bikaruga bano babitiga yoti kugira ko kubona mugeni owisha atakwenda kushule kitoseye atakwenda kubyama zoshaha na byama bene kugera biteka kugira aka alko kabura kwenda abantu bajya muhendere
Akurikiza ngo kurara mwarugabo Besides that, I have a small company I do. It's called Grosh Ushering Service. Pokuwa imembaga yawe nkakagiva yawe okugitwa leta bishiki abasigazi sabinga edoko nabyone gene ntibatuye jazisitu pokuwa ino bisherani tweletera jazisi pokuwa nwenda juisi tujikorera pokuwa ine waini tuletete kusabinga waini. That's what I do. I'm the director. Gloria Richuzo Chamana